Сәлем достар, сіздермен бірге андреас бүгін деген жағына бұтмей болады. Соғыс қалағымен екенін білмесеңіздер, ол деген жағына ойнайды, өзі қалағанша достар. Өзі қалағанша ойнай береді. Бұтмей деген қызық ойын, GTA San Andreas деген GTA'ларға болады. Майнкрафтқа да болады. Майнкрафтқа болмайды деген. Майнкрафтқа болмайды деген. Сояқтан өліп қалды. You gonna back down soon? That's all you got? Кешіріңіздер достар, жаңа мен келдім, тастаған жоқпын. Is there a problem, Governor? Go on, Aubrey, and honk and breathe. What do you call it when four guys are in a group and only one becomes famous? New Jack Swing. On CSR. Let's be honest about things for a second. Really honest. You can't. Түрлі заттар істеуге болады. Велосипедпен, скейтпен жүрген. Велосипедпен, мотоциклмен не велосипедпен. Бірінші біз деген мамыз деп көреміз.
Helmet gösteriyor. Helmetin kararı. Oh shit! Helmet göster gözümüzden. Adamın I have every right to be here. Adamın Come on, punch! Adamın dövüşünü düşünün. I don't stand. You gonna hate this. Check out our selection of landmines. They're the gift that keeps on giving year after year. We've got a special Guns and ammo, all top quality. Sign up for the Empire Ammunition freaking sniper. Buy 10 guns and your next one is on us. Thanks for visiting Ammunition. Background check. Perfect for killing, pure and simple. Coming soon. Armor. The revolution is coming. For the female sports enthusiast or practitioner with breasts, get the t-shirt that says you're about to get a good look at my 44s. Ladies, tired of whistling construction? You deserve this. You want this, huh? Good day now, asshole.
Давай, а ну-ка, разойдёшь. Давай. Вот. Ну, что нормально. Супер таракаевда екен достар. Көрейік. Супер гаджетпін ғой. Истребитель. Кімді айтам сөз бұны? Истребитель. Geçtiğimizde dostlar bakma bastım. Katan taraf koyduk. O yakınmış. Ne kadar koyduk? Konu gördüm. Пушкин солдатский истребитель. Истребитель аты қандай екен ғой? Самолет. Дұрыс? Не іштеймін? Bir самолет var mı? Benim dedim biraz samoletin başkasını tanıdayım. Bilmem tamam. Burada. Burada. Sabah. 1
Bekle. Ne? This is a radio station where American and European sensibilities meet. San Fierro Underground Radio. The godfather of house music. Herr Frankie Knuckles, yeah. This your love. Take it away, Frank. I'm starting to peak. Tamam. Tamam. Kadronun басқасынан таңдайық, достар. Қолымнан таңдайық. Мынау күшті двигательмен қатты ұшатын шығар мынау. Dejassız da. Ne yapıyorsun sen? Mümkün. Üst kalamız olsun. Сәтті келдік өз қаламызға. Жаттам. You mad dog? I warn you, I don't give a fuck. Ne san? Is you clumsy or dumb? You smell like the chronic. Hey, girl, go moan someplace else. Don't forget, this is my hood. Come on, fool. Keep tricking. Run away. Oh, you real hard, huh? Ты спел, да, не спел. Да, я слышал. Trying to back or something? То есть экранностью, да? Кыздарға көруге болмайды. You little punk. Кыздарға көруге болмайды деймін. Күлуіңді алып маған бұл. You about to get beat by a Yo, you bitch. You about to get beat by a bitch. Gonna fail in a... Oh. Sen de git. Geliyorum. Come on, bitch. Gitmedi bu. Sen de olsun be. You dead, motherfucker. You be... Nasıl? Не кажется, пилим шишин. Шишин качок был трамбос. Да. Пилим прикрыл. Да? Помню. Да,
Ne? Them white boys Oi. had me on crystal meth. Michael Yenge. Tross. Harika. Şimdi şunu kurustur. Bak şurada başsız. Come on, fight then. Bismillah. 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 I'ma get me a happy. I just didn't look that I'ma up. get You me a watch happy. where you're trying to get laid out. Oh, you think you tough? It's the costume. The girls love a lifeguard. Şimdi mesela Kimit değilmiştim. Listen, I'm too late. Hold up. Gonna put years on my therapy program. Sonunda dostlar, sinirlerim rastgele. Men sizlerden koştasam bärbizge sağ bolunuzlar. Should see the girls out Kayıttan of my sizlere watch. like koyup podpis ettiğinizler onu like koysa kayıttan video sizlere dostlar. Bärbizge sağ bolunuzlar. Namaste.